Akarasisi kanone kinjiye karangaje imbere n'itsinda rya muzika ry'ingabo na polisi y'u Rwanda. Iyi bandi iyobowe na bandmaster Lieutenant Jean-Claude Bitangimana. Akarasisi kagizwe n'amasibo 12, 9 y'ingabo z'u Rwanda n'andi masibo 3 agizwe na polisi y'igihugu. Amasibo 3 muri kano karasisi agizwe n'abari n'abategarugori b'ingabo na polisi y'u Rwanda. This parade is made up of 12 guards, 9 guards from Rwanda Defense Force, 3 guards are from Rwanda National Police, 3 guards are female from Rwanda Defense Force and Rwanda National Police. Isibo ya mbere ni y'amabendera y'igihugu, ikaba iyobowe na Lieutenant Justice Niyonzima na Lieutenant Frank Munyaneza. Isibo ya kabiri iyobowe na Lieutenant Diogene Musabe hamwe na Lieutenant Olivier Nsengiyumva. Isibo ya gatatu iyobowe na Lieutenant Emmanuel Ufiteyezu hamwe na Lieutenant Valence Ngabirinda. Isibo ya kane iyobowe na Lieutenant Ruth Ingabire hamwe na Lieutenant Annette Mutesi. Isibo ya gatanu iyobowe na Lieutenant Charlotte Witije hamwe na Lieutenant Delphine Wugiriwabo. Isibo ya gatandatu iyobowe na Lieutenant Emmanuel Ufiteyezu hamwe na Lieutenant Valence Ngabirinda. Isibo ya karindwi iyobowe na Lieutenant Amon Kamugisha hamwe na Lieutenant Serge Niyonkuru. Isibo ya munani iyobowe na Celestin Tuyisabe hamwe na Lieutenant Eric Kabwa. Isibo ya cyenda iyobowe na Lieutenant King Mudaheranwa hamwe na Lieutenant Brilio Igihozo. Isibo ya 10 iyobowe na Inspector Police Ronald Nyarwaya hamwe na Inspector Police Thomas Rwagasore. Isibo ya 11 iyobowe na Inspector Police Diane Bamire hamwe na Inspector Police David Kagaba. Isibo ya 12 iyobowe na Inspector Police Chantal Wera hamwe na Inspector Police Wankubirwa.
uwo ni parade adjutant Major Esther Mutesi. uwo mubona uhamagajwe yitwa RSM Warrant Officer 1 Jean Bosco Himbarwa. Kuri ubu arashira parade mu mwanya wayo no mu masibo yabo neza mbere yuko abayobozi bakuru b'Akarasisi bahagera. Uwo mubona werekeza aho Akarasisi kari yitwa Lieutenant Colonel Francis Gatare, akaba ari we muyobozi wungirije wa Akarasisi. Agiye kwakira ubuyobozi agenzure ko amasibo n'abayagize bari mu mwanya wabo mbere yuko ibendera ry'igihugu ryinjizwa. Akarasisi funga. Nyuma yaho arahererekanya ubuyobozi bw'Akarasisi n'umuyobozi mukuru wako. N'ingabo z'u Rwanda, polisi y'u Rwanda n'isinyamuzika kari mu masiba 12 gahagaze mu mirongo 19 ifunguye. Twiteguye akorwa nama. Afande Akarasisi fungura. Ora nk'uko nabibabwiye mu kanya gato ibendera ry'igihugu n'iry'ingabo z'u Rwanda agiye kwinjizwa hano muri stade kugira ngo abe hafi. Nyuma yaho uyoboye Akarasisi ayashyira mu mwanya wayo w'icyubahiro. Nk'uko mubibona ibendera rihabwa icyubahiro kidasanzwe nk'ikirango gikuru cy'igihugu cyacu. Muri RDF abashinzwe kubika no gutwara amabendera ni umutwe wihariye ushinzwe imyifatire myiza mu ngabo z'u Rwanda, benshi muzi nka military police.
kuri ubu umuyobozi w'Akarasisi kari bubere hano mu birori by'umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 30, Brigadier General Frank Mutembe agiye kwakira ubuyobozi bw'Akarasisi. Umwungirije agiye gutanga inshingano z'ubuyobozi, nyuma yaho nawe yerekeze mu mwanya bamuteganyirije. Murakoze. Hamad! Afande, Akarasisi kari mu mwanya kagizwe n'ingabo z'u Rwanda, polisi y'u Rwanda n'itsinda rya muzika. Amasibo 12, 19 ifunguye. Twiteguye kuyoborwa namwe afande. Akarasisi! Sirajibara! Umuyobozi w'Akarasisi agiye kwinjiza ibendera mu mwanya.
Oroho. Akarasisi uko gateguwe kari mu myanya yako, gahunda zikurikira zigiye gukomeza. Twakirana umukuru w'igihugu n'amashyi menshi n'icyubahiro akwiye. Akarasisi! Distinguished guests here present. Funga! Bendera! Umwanya! Mukomeze mu amashyi kugeza igihe bamwakirira. Distinguished guests here present. Please help me welcome our guest of honor, His Excellency the President Paul Kagame, and the First Lady. Akarasisi! Sarati Jogo! Intwaro! Imbere! Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kwa ngabo cy'ingabo y'ingabo z'u Rwanda. Nakasi imbere yanyu katewe n'ingabo z'u Rwanda na polisi y'u Rwanda. Kahagaze mu masi wa 12. Kagizwe n'amasi wa 12. Itsinda ry'amabendera n'itsinda rya muzika. Kahagaze 10 ku cyane ifunguye. Twiteguye kugeza ubu namwe Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nitwa Brigade General Frank Mutembe muhizi wa Akarasisi. Gabiri. Itsinda ry'amabendera yewe na kapiteni umva neza umwe na kapiteni Kamatari. Turakane yewe na Lieutenant Gabire hamwe na Lieutenant Mutesi. Gatanu
yewe na restaurant witije hamwe na restaurant ugira iwabo. Isibo ya gatandatu yewe na restaurant niyo nzima hamwe na restaurant Habiyaremye. Uwungirije wa kabiri Majoro Mutesi Esther. Isibo ya karindwi Fande yewe na restaurant Kamugisha hamwe na restaurant niyo nkuru. Isibo ya karindwi yewe na restaurant Tuyisabe hamwe na restaurant Habigabwa. Isibo ya cyenda yewe na restaurant King Mudaheranwa hamwe na restaurant Gihozo. Isibo ya cumi yewe na Inspector Polisi Ronald Nyarwaya hamwe na Inspector Polisi Thomas Rwagasore. Fande isibo ya cumi na imwe yewe na restaurant Inspector Police Chantal Wera hamwe na Inspector Police Dure Wakubirwa. Isibo ya cumi na kabiri yewe na Inspector Police Diane Mbamire hamwe na Inspector Police David Kagaba. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, itsinda rya muzika riyobowe na Lieutenant Jean Claude Utanyimana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, igenzura rashoje. Ndagusaba kunyuza Akarasisi imbere yanyu ukiyereka Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Please be seated. Allow me, Your Excellency, to recognize delegations from different parts of the continent and beyond who have joined us today to celebrate with us the 30th anniversary of our country's liberation. I will respectfully request them to rise
for recognition. I will begin with a delegation from Sri Lanka headed by the Chief of Defense Staff of the Sri Lankan Armed Forces, General Shavedra Silva. Please rise for recognition. We have a delegation from Tanzania headed by the Chief of Defense Forces of the Tanzanian People's Defense Force, General Jeje Kunda. We also have a delegation from Kenya headed by Major General Frederick Luira, Assistant Chief of Defense Staff in charge of operations, planning, doctrine, and training, representing the Chief of Defense Staff. Your Excellency, we also have a delegation from Uganda headed by Major General James Birungi, the Uganda People's Defense Chief of Defense Intelligence and Security, representing the Chief of Defense Force of the UPDF. Thank you very much for attending this event. Akarasisi kagiye gutangira nk'uko mwabyemereye umuyobozi wako, karatangizwa n'itsinda rya muzika. Ndagira ngo nsabe umuyobozi w'Akarasisi ko agatangiza. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Akarasisi! Funga! Intwaro! Zamura! Itsinda rya muzika! Yerekane!
ishushanya 30 igaragaza imyaka 30 tumaze twibohoye. As you can see, the band has formed the figure 30 to mark 30 years of liberation. As you can see, the band has formed 30 to mark 30 years of liberation.
muzika igiye gusubira mu mwanya waryo kugira ngo akarasisi nyirizina gatangire. Barakoze abagize itsinda rya muzika. Akarasisi kariya kimbere y'abayobozi mugende yihuta gaciye iburyo hirya nk'uko nabibabwiye akarasisi kayobowe na Brigadier General Frank Mutembe. Akarasisi mugende yihuta Akarasisi ka none kagizwe n'amasibo 12 y'ingabo z'u Rwanda, amasibo 3 agizwe na polisi y'igihugu, amasibo 3 muri kano karasisi agizwe n'abari n'abategarugori bo mu ngabo z'u Rwanda na polisi y'u Rwanda. This parade is made up of 12 guards, 9 guards from the Rwanda Defense Force, 3 guards from the Rwanda National Police. 3 of the guards in this parade are female from Rwanda Defense Force and Rwanda National Police. Akarasisi nk'uko nabibabwiye ayobowe na Brigadier General Frank Mutembe, wungirijwe na Lieutenant Colonel Francis Gatare. Akarasisi kandi karangajwe imbere n'itsinda ry'abatwaye ibendera ry'igihugu cyacu bitwawe na Captain John Munyankindi, n'iry'igihugu cy'u Rwanda bitwawe na Captain Guy Kamatari. Kanya gato amabendera nagera hano hafi y'ibyicaro y'icyubahiro, ndabibutsa muhaguruke kugira ngo duhe icyubahiro ibendera ry'igihugu cyacu. Shortly when the color party reaches the VIP pavilion, I will kindly request you to stand. Uniform personnel will salute. Please rise. Mwakwicara murakoze.
ibumoso ibumoso hirikira umuyobozi w'akarasisi Brigadier General Frank Mutembe inkota shira agaruye neza akarasisi mu mwanya wako. Akarasisi kagura mirongo itatu iburyo gorora akaba asabye RSM ko asubiza ingabo mu mwanya neza mu masibo yabo. amasibo y'iburyo gorora komeza gorora komeza amasibo y'iburyo hamwe amasibo y'ibumoso gorora komeza gorora komeza amasibo y'ibumoso hamwe akarasa amaso imbere Akarasisi Please rise for the national anthem. Akarasisi karigira imbere munyere yihuta imbere get up Akarasisi sarate igihugu Intwaro imbere Akarasisi gashyira intwaro Mu ibumoso byicaro byanyu. ibumoso Please be seated. Akarasisi gakuramo ingofero kuramo Akarasisi kavuga ibitekerezo bitatu kuri perezida wa repubulika y'u Rwanda ku baturage b'u Rwanda no ku ngabo z'u Rwanda harakaba perezida wa repubulika y'u Rwanda harakaba abaturage b'u Rwanda harakaba ingabo z'u Rwanda zirakaba ingofero amarabu Akarasisi gasubiza intwaro iburyo shira fungura oroha Abagize akarasisi barakoze.
over to the MC.